Mun apa ada budi, ada iomor, pak mesen ya ke kaki wak duaan, pak akor, cek sampai ato karan satare tanah. Pak guru andi Roma situng riya nak, tapi pak tak megi ke kakek, ho tak berkekakaan ya nak ya. Le, apa? Lima sertifikat Roma le. Oh, ini kok sertifikat Roma le ke dia. Kok kelamain berjotang. Ya, kalau kita ini harus kita pak. Roma ya, Iya lang boleh, ku di depan le, ku di salang lengah. Maksudnya kakak lang lengah. Kere yung berjotang. bilang dia lah. Iya. Đừng mà cả cờ đừng mà cả mùi lên là tao pa gari na tao pakai sakit pakai yang kayak gila rumah bener candang kono mun kopi toto mun kara kayak gini mun soki nyari aku mun melarang dan sakit iya Apa pak? Kakak aneh di mana? Kakak di luar pak. Alah kau nih ina. Panengan apa? Agak tak aja dekinya. Apa kan kulo kan teropak mada pak anak. Sebelum bapak ada yang umur. Terus mungkin bapak kuban kakak. Kira lah kau nih. jadi ini pak oke nyusul kakak Bos, sekema deki cek sambiri ya. Pelan deki sebung raja kiri sereng. Ya ji ya cong dol cak aji ya selak iki ke sabung taman keker ji ya. Kenal menang ya bos. Ya iya cong dol cak ajam sederi tanah dina tada sekala. Apa kon semenang ah. Minta per raja mai coba kelu cong dol. Pas mayo. Iya, kok partajah kajam ria. Partajah kok kajam deki coba kal menang. kak Apa le? miramu deh gitu kak wapan di parlo kabel Tak tu si bunuh orang kakek. jaring aben atau TB kak apa ke ruang apa kira pun teng aja magari bah dia le sambu Yelah, mulai kada kau nyusul lah. Bos, tinang koki mole ya, deki aja me konen na bingko. Iya iya iya. Macam abis teka kejong, ini mah kagakan. di segi beda jalan pak kemarin segi jaki udah datang pak sini pak macam istighfar banyak Astagfirullahaladzim. ini menakar ya Astagfirullahaladzim.
berapa lek? Dia remepar kak, boleh aja sambil ke masak ya kak. Tak tunggu kakek lek. Yang ditandi bese ki sambil ke masak ke. Tina lah, mulai depan kepaten lebih kun mate. Ada iya kak, cepat lah ke ria. Kakek jong. Iya pak. Engkau berumah kayak anak. Mun apa ada budi. Ada iomor. Pak mesen ya ke kakek wak duaan. Pak akor. Jak sampai atokaran setare tanan. Benepak makeng apa lecong. Sengak ya tanah selaon songai di seruah. Aro jual nak. Ada apa pak? Palingan rodin orang cong. Apa tak nero andi. Duh, jepak. Cering lepas mati ya dia iya. Dia mereka. Ida remelek, le torot tina. Uwis nak. Kakek tak usah tokar ben kakaan. Epak pakun kru teromat di eromari ya nak. Tapi wasit epak ya nak ya. Epak ku laku mun tada iomor. Epak tak bisa nyangko lagi pak apa nak seporan nak. Epak kuru andi Roma situng ria nak. Tapi pak tak megi ke kakek. Ho tak berkekakaan ya nak ya. Romaria kebaik pemulihan. Karena nak epak takok kakek melas. Munoro keroman orang. Tak panam pernah. Pakun eroman tibi nak. Lek ketok jere mek tuli mate. Allah. 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 La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Apa bae sih ketangis jelek? Iya kakek mau nangis, papa udah boleh. Fi, kakek nama tak tahlil konten Tomar. Injam. Pakun tingin bagi kau sape. Nah, inja bola ka ganti sedia ganti kau aja merola sedia. Apa pernah ganti kau aja? Inja rola sedia osong penyakit sapi rola no. Kau dingin mana menjadi budi nak tahlil na. Oh, itu ina tuh orang mayu dikiaan. Apa? Tahlil boleh. Ada mayu. Ya, jong fi mun tahlil lagi tos dentos. Ya, iya dong lip. Macam we. Macam dot. Loh, Salim. Baju jong dah di lima boy kaki jong dah. Jadi di macam dot. May turagi susah na. Tawa main lo ko kala sa ko. Aduh, kipak kun nagaki sa amay na nagaji. Salalero man na labad kapati. Yan. Pas kita di kambu sa amay na nagaji. Pura, pamulan cerama bunin ng kandang nagtinda. Inja rola, paringan babaan. Kifuru mate. Kikung baro di panas ka gopur na babaan gagi. Kah, susan orang kakek.
Tinang kopi desa. Inilah. Belum maksa tak Magari Le, apa ya? 5 sertifikat Roma le. Awak apa? Melek kalah le. Beda masih tiga Roma benar-benar. Seginya tanya kakek le. Ini kok sertifikat Roma le ke dia. Mau kelamain aja otak. Ya apa kak? Abang mati anak sunnah saya bekerja sertifikat Roma ya. Coba aku pernah pagi Wis le, terus harus urusan. Dinda nek kota tan waktu anda. Mau beda apa buku kek kode. Ya apa kak? Kalau abang tak enggak usah coba apa. Cek Roma ya, saya lebih bekerja. Boleh coba. Iya lah boleh. Kau di lepas le. Kau di salang lengah. Kau setia. Kakak lang lengah. Lek kere di berjam suka. Mulai ya kak. Iya kak. Apa maksud kakak kere le? Kau mungkin kau sudah bapak kak. Aku mati ya. Daripada makai sertifikat Roma ya. Bukan boleh kak. Takut nang kau berretan. Takut tinggal di masalah benar yang pahcang nang. Kayak kau situ kak benda. Saya nggak. Kan kau nak kakek sesetia. Jadi kasih budi ayah.